Kapitan Inteng! Tuyak! Woo! Look at the maltiri now! Tuyak! Woo! Ah! Hey! Nabartag ka manan! Basta nagkuyog kayo kini Kapitan, agbartag kalata! Sa di numanan kay nakipartyan iti babaw! Sanak ana bartek! Tuyang! Nakainomag lang! Day takot ti almanam amakikuyog kini Kapitan! Di ka katagyaman ta adaan sangpot ko akarnay. Ay, kakitiluton nay. Nalasum na ka nga rudan! Ala. Intad na dayta? What? Wano insakibot mo manay. Hey, saan mo na problemahan data? Tuyang, tinapatag, ada karni ang may lutaw. Aw, naka-jacket kayo manan itinagdakal kan ado ti bulsa na tata. Papanan nyo ka day. Ada ngamin papanan me kini uncle mo. Ha? Kwarog. In kami makiparty iti babaw. Da kayo kini uncle ko ti agpartay? Ay, katuwan na. Amom nga ron analaing kami nagparty kini pare inteng. Masaling ti sumuraw. Damagam-agin na uncle mo, no? Kaya't nakangaysurat. Adayo ka di ti papanan niyaw. Tauray usarin tayo ti tricycle kaw. Ay, wen gaya man niya. Ay, no ada bukod tayo alugan. May mayat manayin kwarog. Paray! May mayat samat no, may mat ni kwarog akadwata. Di tricycle nanti pagluganan tayaw. No makita na nga, ti aramiden ta nga agisukibot iti karne. Nalakalaag, mata kasarsaritan ni kwarog. Imalalaing kan ka. Mga no iso ti mangidanon kanibanang iti aramiden ta. Saan? Ay, uwan gayam. Saan ka di nga mo ni kwarog, daramitan ta? Saan pa? Damo na katangdanan data nga agpartay. Nituyang kao, pasaray damagan na, no inted da, no imbulsak lang, jay karnay. Anya nga ti isungsong bat mau? Jak aklunan Ang mga no ilawat na, no ikismis na. Ha, naglaing da dyan nga kismis. No kadwatan ni Kwarog, saan ka nga agpadlaw no ando maisukibot mo karne paray? Ay kat ariglado paray. No adda karnay mailibas ka, ipan ko adagos iti ayan ti tricycle. Tapno nalaklak ka mailimang. Kasto ti aramiden ta. Kunwari ka sa ok dagiti pada ta partidor. Igindan munto mo tinti mangipuslit iti karni. Ay, uwan paray. Awisan tangarod ni Kwaraw. Tapno nalaklak ati panangilibas ko iti karne. Ala. Kasaritam ni Kwarog. Tano siya. Ang mga numangag ni Banang kat agungan. Wen pare, arigla daw. Kwaraw, kayat mo ti sumurot iji papanan me kinangkel mo. Da kami ti agparti iti baboy iji kasaran. Sa dinaw, tata. Adayo ka day. Asidaglaang, di talaang mo't bangir aparaw. Makadanon ka di ti tricycle ije kasaran. Ay katuan makadanaw. Intayaw no malam. Rabi nga men ti pa nagparti may. Sige nga raw, tayo nakpag gasolina. Sige. Alas 6 ti rubat tayaw. Narigla daw. Papanam, Inteng, maluman Ay, ingkaman makiparti iti baboy. Ije bangir apurok dungo. Agpatpat kayo ijay. Depende. Ay, likli ka man ti agbartak Danag mun aya. Sanak ngagbartek. Mala, mapan ka man. Maray, kita ang magdadakil ang baboy, Mayat paray. Ay, nabartek pa iti kakadwata ngagparpartay. Ay na, hey, mayat na iti aguntaway. Ala. Madamdama, rugyan tante agpartay. Sige. Tumulong ta. Ay. Paray, napan naturog ni Kwarog iti tricycle na. Mayat,
Tapno din na makita ti aramiden ta. Ala, rugya mo ti mangilibas iti karne. Itay pa'y aparay. Impan kun ijayan ti tricycle. Nabartek ti kakadwata nagpartay. Saan daan na siputan? Ay, nasayaat. Urasan pa'y analpas ti panaglutaw. Agawit tayon ton. Wala aparay. Nalpas mo ti panagpartay tayo. Isuda mo at agluto. Inton sumangpet ti daduma para lutaw. Agpambar tayo tapno makaawid tayo. Sige paray. Ay, ipagamto na sakit ti tiyan mo Agpambarkan paray. Tapno makaawid tantumot tayo. Kargaan pa day tadakal abol sa iti karnay. Ay, uwan paray. Kinarga ako na. Aba. Ay, Asus. Kwarog. Agriin kan. Agawid tayo. Hoy, Kwarog! Agriin kan at agawid tayo. Agawid. Gat na madama pa lang tilutaw. Agawid tayo. Makidaya tayo pa Saan nanta? Anay, nasakit ti tiyan ko. Agsubli tayo ton. Anay. Anyamot dayta na tiyan. Anay ko. Isambut na pa lang mo tiagsakit. Makidaya tayo pa kuma. Saan din? Intay kitin. Sa nabalit, kuha. Tanya ang kail. Kuha. Balalalaki din, Kwarog. Intayo kidin. Adda tayo dito'y kabildatan. Anya nga'y tigungko na tayo anapan nakipartay. Saan tayo matanangan ni Jai? Danag mon ayakanakan. Anda pagbibingayan tayo. Anya dahi ta pagbibingayan tayo ang kail. Adda di tanay. Naikarga iti sako. Ibabamki din tanadagsain. Anya ya dahi ta? Agure ka. Teka, na. Aw! Ha? Nagado ang karne? Kuha, intinda at tangdan tayo. Mayat gayam ti makipartay. At datangda na karne. Nagadumat daytan akarne. Nangalaan yaw. Tangdan mi antay. Nakiparti kami nga main. Iso ngayon ton adamanan ti pakipartyan may kanipari ba daw? Umay kanto kwarag. Unang kail. Idi ka di nakaturog ak ijay tricycle ti panang tedda iti tangdan tayaw. Ay, wen. Ay, nakaturog ka di intinda. Inkarga mo ni pari ba nga? Ay. Apay, Kwarog. Nasapa ka turog? Ay, saan ma? Timulong ak pa'y mata nagipulpong iti babaw. Ngamjak na siputan ti panang tedda iti tangdan may. Nagaduday ta akarnay ba daw? Ay, wala. Tangdan may nagparte. Nga ta, saan nga ta nga inggaraw mo manan ti ugalay? Di ka lamabain. Agtal na ka man di tatuyang. Di ka kitagyaman ta dabas tumakarnay. Ay, oray awan abastaw. Awan lakad ti pakasarsarita. Anya ko mati pakasarsaritaam. Adula, amin day tangamaw. Gumatangak man, maray. Anyat nga tangam. Soy, suka, bawang, paminta, ken sibuyas. Nay, kastamot ti ginatang itay ni Maribanang. Agpadan sakit ti lutuan niyo Kasta ka day? Wen, kapampanaw na. Kastama ilaan ti ginatang na. Anyat lutuam aya? Karniman, maray. Insang put ni badungkaw. Umayak man napong. Si kamot buhit. Sino ti kadwam? Awan napong. May saklaang. Ay, apay, apok. Ada importante nga ibagam. Adda nga min nang nagkuasar-saritaan day di bangir apurok. Ano day ta apaw? Ibagbagada mo ti di ngawan ka no ti babain mo, apong. Agpaiso ka di ngawan babain mo. Taapay ka no, nga awan ba ni Inteng? Agtatakaw da ka no iti karne. Ay. Inteng? Imbagayo atang danyo dagijay akarne. Kuha. Hanggang gayam. Ay, mangibabain kayo
Ay, apok. Anya pa'y timbagbagada, Imbagada ano ag partida pa'y kano. Partsinda kano jag tatakaw iti karne. Anya? Amuda ka de, ani apong mo nga inteng tinangala iti karne. Wan, apong banang. Imbagadaan ni Kapitan Inteng. Kadwa na kano ti kumpari na akalbo. Iya. Kat inlugan da kano iti tricycle ti baa. Ay, jak amo day taanday. Nakaturo ka kiteng. Idiagringak. Agawid kami kanaon kung nadangkal. Ay, awan amok di tantay. Inteng? Ay, kwa. Hano adamanan agparte? Saan kayon amapmapan? Isaganak ti balunat ka. Kababain ti naramid yaw. Apay, saan ka kadi amakagatang iti karne? Aray, adda ka manen agparte iti bangir a barangay. Mapantayo manen akadakwaraw. Kwa, saan nun? Nay, apayan paray. Sayang jay karnay. Kano nakita datay kano idi nangilibas tayo iti karne. Idi napantay iji bangir apuraw. Kit kunada pa'y dagiti tattao ijay. Ano makita datayo kit parchen datayo. Ija kaya ti maparte paray. Jesus. Delikado nga rod ano kasta paray. Ay, jak kayat ti mapartay. Kayat ko pa'y ti mangilaban paray. Ay. Nairamraman pa yun ni Kwarog. Kunak langit din nagpaiso atang dantay jay karne. Saan mo't gayam? Ay, Ibagada lakit din na saan kayo makagatang iti karne. Isungag takaw kaya. Ay, kwa, manipod ita. Saan ako na mapan makiparparte? No, adapaskan. ay, no saan ka amapan paray? Saan nagmatin amapan Numakasid-sida kayo iti karne. Gumatang kayo langan. Nagadwala ko iti palengke. Uwan. Saan ton ang maulit? Ti inaramid may ni pari ba daw? Madi nga aramid ti mapantumulong amakiparti nga mangilibas mat iti karne. Addan tulat na panakaduktal ti tao ken ka. Ala sige. Ditan tinagdibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.